ben celana ben. Lek kene nyonyo polon dipasang kan ngoyo. Hah? Kamu apa gelas? Sing tawang kamen cang dijet ngoyong ni lo. Nengian malu. Pasang tiang sedang kales nenek na. Uning kales. Arten pedeh pasang derai bes keliwa. Yen pederai pedeh kiges-kiges mebulu pasang. Yen ne pasangat pedeh pasang kales pasang. Yen pian nyangat-nyangat tan pedeh pasang gemrong. Yen meluap pedeh pasang keriding pasang. Ada kena nyonyo sakit gede boy. Dua anak nyonyo ngerti saja. Kuning nyonyo ngerti. Artinya yang dipas yang ngigalnya ngoyong di tangka. Yang agak kenyalan belat mesrot ke basang. Yang sebuah-sebuah ngigal di tas yangnya ngoyong. Nyak ben hujan-hujan jemuhinnya masih. Aduh. Ada. Kalau mau balik nak mau balik malu deh. Masa derai kan pebalik jadi nak mau balik ya pebalik bukan apa. Nyanyi nyak jangan lihat gitu. Nekak apa sing tawang ah. Ngerti Arden. Asal nepok nak bagus ben lat besu nyonyo. Kilicet malu bedak ni. Aduh. Tungkul mak kekedean kan tiang ajak ke dijauh kadan satu pedan ni pun. Aduh dewa. Di tiang risep pemargani do wagung biang nabih pekulun di tiang. Ido mepesengan dia bedo wati. Ido medue putri satunggal. Okan Ido ni mepesengan dia Ambarowati. Beh, Dewa Ratu. Yen ceritang titiang inek keliangan titiang diku nenten wenten malih. Ni keke midah apa nak ngajak. Paling timpalnya dua banget. Lah kan gae. Pasang gue ngalah gemrong kan buat. Aduh. Pilu gerak-gerik apa sih nawang? Ada. Nah ke dijauh maroang. Nah artinya jemak kan satu ampun di Durga Layon. Liang titiang mau wawah Dewa Ratu napi mawinana sapuniko liang titiang pen titiang irin pemargani dadu agung istri titiang peturu baja sake wanten wenten talerane angon titiang sebet ane angon titiang sebet napi meme niki sampun panguning kan sareng sami niki jagat Durga Layon niki nak jagat tenget daerah Madurgamo nyen jekal ado bani mai do jekal bani celak pak nyen jebani jelemo mai celimpeng maro mejelawatan kan nengok subuh mati kitu denget gumi dini Ido duagung biang subong lah gae ni asal subuh ado jelemo apa ben jelemo bagusan bener duagung biang bu ngamah ho pasang tiang subuh ngalan ketek kan menapi mawenan kenten dawak niki sampun ten kenten dawak penampah galung niki Dewa Ratu Tumen Ido duagung biang derai gaennya yang jukut gedebong apa ya derai tadi duagung biang patuh teman seru leklean jeleng adi jukut gedebong tiang tunen ngai setelah cek yang ternyata duagung biang leka ditumpak jeleng cepok derai nadab ngai Banten jeleng ya ajak duagung biang nadab ini nya begitu bungut jeleng tapak bungut wagung biang masih tapak
Yang celeng menggigi 30 dua gong biang satu sebelah kudus polon menggigi. Aduh. Sampun lantas kenton pecek mecuat dirai makin cek nguas. Melayu ke debo ngerereh jukut ke debo. Dekat di purian bagi tidiang ke debong dadiwan kaplek ane ngudo bang tiang celeng. Ane wayah bang tiang dua gong biang. Napi mawenan kentan ya bungut wagung biang nak wayahan kan bungut celeng. Aduh. Yen siupo dua gong biang man ngelek-lek bolon. Aduh bungut nem mesepuk. Otak ngalan aduh. Ajo dua gong biang otak agak semilik kitian men lat. Ampun gandas kena dirai kan tek pesik diki makan bingung ban. Pegelis satu engal. Cek cepat kepon. Ke kepon kan. Ampun lantas kenten anu di rirun tiang ngai maman celeng. Dia apa tiang ngai maman wagung ngai anu dadar artin ajang dua gong biang. Pegelis satu engal bareng-bareng ampun anu lebang nih. Ingat kan kedak pasang tiang tu. Kedak pasang tiang cek ngaman celeng lah kuang tiang ke lelek-lek andu agung biang. Periuk sampun lantas kita derai. Subuh lebang juga tiang derai. Aduh melayu tiang cek sampun naratu dua agung biang. Janganan palungo cokor ratu sampun lebang. Makin kaltu ngelek-lek. Subuh lantas kita cek. Derai yang kal ngajang kan. Ampun lah aku tiang piring makin kenten sot aduh derai nung kan nyisik masa yang ngajang ngaji piring bes cenik nih derai atuh dagong biang napi menangen di tiang nah pangkedenan dek palung celeng silem meratu piyen derai melayu ke celeng jek nguas celeng sorry malu celeng ne palung ci ke sile cang ne dagong biang kal ngelek-lek nah iya. Masaut celeng. Aduh. Jak kini pun ngosong maman celeng makin jak len nyonyo melenes len jet melenes. Campur lantas kenton. Nah tuh pok kanggo dari pemesilot wagong biang. Pok kenton pun yang cara ngomongin celeng menyemak. Beriuk. Bang tenulung ken wagong biang jukut. Marung ngecot terus ngang polon bungut no. Wah. Aduh. Aduh. Ya kengke jala silapin meng budo. Ini dah selemah gede tiang kelunin kau polon jani punya nengok kena yo sing ngadon dah ni. Polon wagong biang sakit gede temah pitrau polon dodon. Jani ngudiang yo banget panjang di tiang. Nyak sebut tiang dah selemah gede kini nanggil tiang kalen tiang nas polon. Madan mau balik nang apa pedlo de ramean ada lemua. Ampun atuh kentan tuh nyoh tiang mangihin matan tu nelek kan orang po jani bokal ganti nopak no Kengken lekar jumpa celeng bunga tebal kulit kakak caplok kira celeng anak kene ke belajar ni sing ada benar kene anak pelajar ni bung jago ni dijau nyanyi ngongkol kene boleh dasarnya jadi jelema sekarwan dak ni oh gitu kan tunggu pak tiang panggengken lah tiang balik tunu kan teman gitu tiang amol lantas tiang dari wang jeruk kengken ye jangan kuyo aduh bahasa ngalan panas kan bang pemuncak pada bahasa keriting polon diangon jangan ku polon ket gede doang nak pani munto kan ngopak jani tepani ngena ensing jurus kasar caras 008 das polon ket jani mulai kena semalu
kan masyarakat. Ana jelek-jelek kene kan urongi. Ana kasar-kasar kan. Ana luang-luang di Japan ni. Tuman kadong saja di wang jero ke kene. Ben pidanya kamu belajar awak. Ana kita harus jodoh ke masyarakat. Munyi ni gatal-gatal jelek-jelek kita. Ha? Tuh, Agung Biang. Ampunlah Palungo Cokor Dewa mengapi duka. Wentan dan kena ditiang pari jodoh. Kena ditiang nak nyugjogin kayun tua tu. Aja ya di muka umum kene. Ai dak basang dok kan. Ya nemu ni sayang subangon wang jero dijawab wen ngale. Nyen ni ngang wen ni nyen. Dadong ni dijani mah. Apa ni pernah ngoni? Pak, kan timpal di wang jeronya nak kuat di wang jero kini kan. Lagot anda di pembantu manupaan kan. Derai. Kaje kapal-kapal. Derai. Ya. Gelar nak subuh nawang, kewah nak oleh pembantu jani. Tu je lumbar lebih beh ken-ken. Napi petang titiang tu. Kadang tuman saja kene. Atuh tu Agung Biang. Pi daging mamitang lugro iwang, saya waktu solah titiang. Sekadi bawas titiang iwau, titiang wantah nyuk-nyukin kayun tua tu. Yang di kene-kene hilang pedeban tu mun jegek ke wang jero tu. Man ken-ken jani dong idodong tu na malu. Ye, arah tu Agung Biang. Ma. Mudiang niku banget panjang Palunguh Cokori Dewo. Pamegas ngeten wenten medalenying sekadi. Laga yang desa kerai. Ya. Durga laya. Coba kaliwat malam. Arah tu Agung Biang. Padat mendaging sekadi bawa sangan Palunguh Cokori Dewo. Kalintang becik saya waktu jagat derwen ya ratu. Undok nirang nge dini nyi Dan sesukat angan Palunguh Cokori Dewo ngamalan jagat nyengcengan jagat diri kiring jagat durgolaya boyo jasa punika. Sapo siro malih haratu Dewa Agung Biang. Rai. Ya. Kita mulanya pula tiang gelah nyang ro jagat di makejang. Nge. Dedep dari dosi ngawang yang mone jagat madur gamone nyen ada bani mai nyontuen jagat gelah. Aduh haratu Dewa Agung Biang. Sampunan jangan ti jelemu banikal majalawatan meriki. Lawak negentan wenten purun meriki haratu. Tarai. Iya. Tu udah tu panjang mana cini ngayu ida dijau. Aduh. Nah, tu memang kari Mesir anu kolam hidup limangkin tu. Tu seng ida mangat pok piana gelah tu. Do tingkian dudung di tiang ngiring Palunguh Cokori Dewo tu. Duduk kokot ke bawah jauh. Ibu. Ning ayu. Bu. Ya. Ibu. Man kengkeng ni. Ibu kita Kartini. Wah, Kena ning ayu. Medali dewa ning. Inge jantos yang dumun bu. Kenapa ida kurang? Yang karinya lo. No. weh, pelajahin je bawas mampu ya tu. Engken. Jelano biasa ngat jelano. Medali saja dewa ning ibu nyangrai dari Inge ni. jantos yang dumun bu. Tarai. Iya. Kena piana Arah kena. tu agung biang sampun nang sumenyo bang yang titiang mukutanokan Palunguh Cokori Dewo. Jak setato gempel bungut gimana betul? Jelema apa rai bana ke nene ra? Dipangking kena bentiang. Aratu Berai, agung biang. Apa tak jelema ni sing bisa? Ada cuma saja gitu. Kengken Bu. Yang Maklum bu, sarai jelema dekat di jero. di jero di jauh. Di jero-jero kan? Yang peluang dekat di jero padang gentu oh. Engken. Kedua dekat di komplek. weh. Tinggal si orang gitu. Rai, Iya. gelah kapuri. Atuh sampun yang semenyo bang yang ditiangi dengan okan Palunguh Cokori Dewo dulu sandu. Itu marah Inge jege. jantos yang dumun bu. Hati-hati nih.
dong agale. Aduh, suat gerunguan memean lengah-lengah jadi panak na budoh-budohan maka titung. Duh. Aduh. Halo. Ana apa semanggil-manggil selat tembak lo, Creng? Wah, yen kini tapo munyi sing bagung istri nih. Pasti Mbak Yu pada galak nih. Nangis. Aja nih. Rai. Iya. Rai. Iya. Rai. Iya. Sini dong. Oh. Dipanggil sama Dadong. Tadi kita Dikasih celana bolong. Nah. Padu bojak memean apa sing meleh no? Rai. Dia. Rai. Dia Yu. Ya. Dia Yu. Ya, halo. Ah. Dia Yu. Ya, halo. 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 Ya, halo. 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 Jare-jare. Onot nengok po dangap-dangap apa? Ya Yu. Ya. Durus-durus medal. Ayo. Medali doreng kedongang. Langsung lanyar. Apa mulone nyanat Ngeng. 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 tayo. Dah. Waduh. Adik kita matan tu eh. Wah, tadi orang matau main lengah. Ya napi. Halus sang adek tawang itu. Dan matau napi bahasa halus ni. Tadi orang matau Nak. halus sang. Okey ken. Pengenotan. Ah. Sampai ni dia jopia piye lo, Creng? Iya tu mas. Mas kadone mang oye. Jauh ni masana misi kijap-kijap terus mungkin pingsan matau gitu. Mangena kukune panjang. Bangsa jurus kosong-kosong delapan. Tuang iban ke gitu no. Sana. Enggak aja penyakit yang menular tu. Ben mana kat cuma nyongket ke kolongan kamu aja. Nawak nge, niki nak wau kena sakit TBC. Nge. Tekanan batin cinta. Ah. Ye. Hanya durusan puput nasolah dong. Bakurannya. Aluberkan.
flu badesnya. Wah, Engken. sing badhe sing tau. Apa dong? Busi. Ayo lu yang dapat. Ah, Nyanyi hidup busennya. busi mati, coba busi mati. Nyanyi hidup. Ah, Nyanyi hidup. nah yang segar ya bayu hidup. Weh. Jauh mani. Kenyong manis madu dawang. Asem menolong muda. Sang nyalian ngamana nada lo budo. Aduh, musak-musak kedua gue istri nih. Aduh, semelekete. Lek-lek nak negak kencohin itu. Nyencah. Tumpan. Pijo yang ngecah. Nukun maju kuning dah. Matanya buta sing yang ngecah. Kemudian. Kenceng. Ah. Ngerti di mana? Engken. Dia je biasaan rago kita apa ya? Kengken. Cuman ngintip dadangan ngencah. Dan yang ngintip kita tepuk biasa. Kene pada dong tiang biasa aja tu boh. Gece. Miji boleh das badas nak keletok. Aduh, adi misi mau ketap. Iya nak ada warten niko. Mau ketap itu? Iya nado nak lingsir ngence batis na misi maketap niko wenten arten nih. Oh ada artinya. Wenten. Yang malu perlu dibahas nih. Tujuan maket betul? Oh tujuan maketap apa? Di samping tu alit-alit ini liu tangannya. oh, pang. Pangdo jak mulo kita. Terus gugon tua. Pangdol genggon tuan. Napi artinya nado nak tuang ngence batis na maketap. Apa tu? Tujuan maketap tiada lain dan tiada bukan. Tujuannya? Ih kaget ada damuh mesiso di Padang. Yen sing keletep sing nyak metrebesan. Yang malu. Ya. Damuh di Padang kita. Ya. Padang nak beten tidak mau trebesan. Ya, kan ada Padang. Padang apa? Padang apa? Oh, Padang ni puan tu itu, Ada, bapak iku jangan lo. Orang Padang puan. Kenapa? Mako makadot. Nang. Ye, coba bukti ya. Menyiseng percaya nak lingsir kan nginang. Nginang tuh mako kan kadot biasana. Otanya aja jelmo lekat dibat nganang aja. Buat nganang di jauh. Dia jebat di nganang. Nang tu tanja kenten. Artinya Padang beten besesai kat encohin nganti puun. Kita nak jalan-jalan kan. Liu bajang. Trunone mabali. Adoane tua-tua. Adoane negak. Adone mejujuk. Adone mengordo. Ani dua tu. Adone mengordo. Oh bisik-bisik jak dulu mani. Awan itu marah ya. Oh Chen. Ado masih. Oh ajak dua tu. Ita memitra. Ini kengken. Kengken. Lek mitra dikini-kini ngomong. Maksudnya? Yang pesal nas bungutunya. Bungut. Anu tu anu. Napi jamusan? Nih bense bungut busan matau jadi bungut. Sengnya bungut. Napi. Penyaploan. Gaya gen. Masih wak dini kita di raja je. Duk itu ni. Cuma nak raja seng ni. Kan. Cuma ada di tukang parkir. Kenapa?
Makan gak kenyang nih pungut na besok isi lebre kene krak. Bungselnya weh. Aja mau potongnya cara pici-pici. Nyan orangnya tukang parkir, orangnya tukang parkir. Tukang parkir do ben Pak. Tukang parkir. Aja kijap matanya, giginya tulang kan. Nyan orangnya tukang parkir. Tukang parkir. Ngantak bapak tuh milu. Senja tukang parkir Pak. Napi? Tukang tumak. Engsap. Wah, kong tumak. Jo jadi memitra kadang ni jelek mitra. Napi mitra tu. Apa tu mitra? Kadang tiang mau mitra ado nak ngelaku renan, ajak nak ngelaku renan medemenan, beling lantas tu mau mitra dan tiang gitu. Dasar nyiwang jero semile kete otaknya kita apa? Kayun tu Mitra tu apa? Napi? Mitra, dasar kata mitra. Arti mitra? Metimpal. Oh, itu bahasa Sanskerta. Nah, mitra kerja, mitra usaha. Iliu nying lah timpal, seng nying lah timpal, ijo lakonnya. Nyen ajaknya mimpi tongan. Berarti sugih di gumi ya? Ye, kaliannya sugih apa? Sugih napi paling luang di gumi. Sugih timpal, liu tawang. Wantaran tiang sugih pes anu. Adik kita? Selah pes apa belanya? Sugih orang bawa. Di bidang pemerintahan yang ada adalah Menteri Keuangan, tidak ada Menteri Kepipesan. Semile kete. Dia halo kita di. Ajo nih. Oh berarti mitra ni kau timpang. Berarti yang sugih paling becek di guminya timpang. Biar saya ngabau pipes. Biar saya ngabau pipes nganggohnya. Nganggoh, yan bang. Yan bang Isinnya jadi bang. Yan isinnya yan bang. Mungkin ada mundur. Engken. Isi milu balik nak mabalik. Mudiang ngilengan nenek nak mabalik. Ya bang sapeh ya yo mabalik rago mabalik yo gitu. Ngawak. Ya ibu nak banyak duit. Apa ngibur? Ya itu kan dua masalah, dua wikan. Tinggal apa? Ye. Ikan pirang di tiang perlu ngocok kau dewa doskan joget kune cuma. Enggak joget. Sorry. Kenapa? Yang orang nyigal joget di sadengnya ngurang. Ya duh. Joget di baduinya ngurang. Aduh nikinan joget. Joget di canggunya perlu ngocok kau dewa. Cang metakon. Rebat bungutnya tuh. Nah, pang liang kenang ngiplu di tuni bo. Tiang kang ngibeng. Tak mau alih nah. Kamu. Nah. Timpal tiang tu. Ada apa kipas oleh? Tamu aleh. Ada tukang ibeng ya, Pak. Ani ceng. Kanggo lanak ibeng. Sang kanggo.
Semelekete. Aduh, semelekete sekali. Kengken Pengibeng pertama. Ani pertama. Waduh, keren. Bos tuh. Bos Hah? Bos Bos? Bos kengken. Ngomong sih, Pak. Halo, Mister. Halo, Mister, nyerongsang ya. Apa karena goyangan joget bos maut san? Oh, bos mau deh. Yo goyang joget yo nyereneng pengibeng. Sing nyalahang masih sing entong. Nggih. Nyi dua ke sing ngale pengibeng. Nggih udah tiang lo brilian. Pangkong aja nih telah murok not nyi. Oh, berarti Gampang nyo kesu. Mbokne putih kuning nak gamang nih Kang tiang kan nih Kang pengibeng mau. nah ya salah satunya gamang masih. Nah, Nah, jelas-jelas kita masih timpal masih. Aduh haratu dua gong istri dong setatanin megegonyakan palung cokori dewa. suka nirone kalangkung. Aratu dua gong istri mawawah suka paripurna nangan palunguh cokori dewa napi ke mahawinana sapunik Maderai jerako sayang. inggih di tiang aratu di tiang sampun saya gonyang rori sepekedel Mawas nira rungu jane. menawi dewentan sane pacang bawa sandur Idok idiang banyak bakti ulianira ngerano ya. sapo siro malih haratu dewagung istri wentene panjak luwene subakti tenangan padungo cokor dewa sarengipun padungo cokor dewa ngerana Dijobuen aliang nyisai nenten wenten haratu sing ada dua tetlu angone putra kepeningipun gelap inggih durung kupat bawasan Idok idiang saget prato. Len suasana ta mami dong. aduh haratu Engken. pada waktu ipun palungo cokor dewa medal Tuh, len wibawane. asapun napi Tijonya ngale sai. nenten wenten nyai Sek-sek gorek dini digumi sengadong. Riki ring apian ka center dan wenten Biar center. At center oh ketemu. di center Sengadong. dan wenten Sejabaneng di Kumasari. di Kumasari ya Oh. maksudnya Tukang suon nyoh. Takku. Yang nak nyucuk kayon bubuk. nyak bo cocok Padah anaknya tukang parkir memen tukang punyo Stop. japo dia rai kan tukang teken dia makanya Rai. tiang Yang udah di umi ada ke bawah. tiang len ya Enam. Udah jadi aing jagek sayangi dewa nganga. Nah. Marok kang, jangan ale. itu jalan pesawatnya mati memengal Weh, meme jangi. pun tuh masih doyeng lal Tujuan yang mau kesiap sama rapo. tingken Ye, aduh lingser-lingseran nih balik. Seret plak. Nah, apa dong? Itu ya. oh berarti ngobrol Pangdang nyak kejuk. dua poyok dua pungkat UGD benana kan Don apido nyis tato. aduh dua kompian urusan bawa selacana Dengayu, Inggih ditiang ibu. kerana ibu. Nah, kenapa kau dewa sing kita? Inggih. Manado jadi dini dewa di jagat Durga Layo, jagat Pandurgama. Mani dewa supa masiram ne pula kene ning. Niki ngok tungkol gerada gerudok bu. tuh ya masih kenten itu aku biang yang dia mune sampun mau isiesan palungo cokor dewa masa ngerarahan rabia siki dan boleh nikon ada mau hitungan mungkin Pocol saja ibon yang dagang sabuk di tamangi nan liak nih bo. Weh, Oh tadi orang-orang. tadi orang ke Oh tadi kita. orang niki yang pun nan liak bu. Ye, Yen masih weh supaya sing bang orahan ampun dan nikang ampun dah tawangi dewa ne maksud dibuah kayu ni buah. Penapi. Kerana dewa sing dadi ngelep ke momai tawangi dah. Nggih. Cara jani nak len, bak jagat ni len.
Pangseng madana lo lului dewa, pang madana lo mau tamo. Ben pidan ya ada yang peratu bani mai cerapat ngenyok na dah pore ni buah do sat mako jatuh karman seding kata bang. Tingah nyirai. Iya. Nyan ke banding nyain kumine. Yo jodoh yang. Oh, sapu siro. Sing dadi nyawak seriak seriuk sing karuan tok masuram lui dewok tamang. Inggih eneng kentan bu titiang ireng. Melungo hibur yang prian. Arah tu aku Jalan, istri. jalan. Kemudian melungo perarakan. Pini becek. Ye, saya waktu paling ngocok rewo pacang. Ke taman Mas Sucian. Yang irengnya melungo hibu bu. Dong agales rare siaga. Derai. Ya. Ya neng kete jalan bibi jual lautang. Singe ratu di tiang ireng.